Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lagi berada di Suramadu. Assalamualaikum. Ya Rabbal Alamin, Ya Rahmanu, Ya Rahim, Salli Rabbi wa Salim ala khairil mursalin. Allahumma anta salam wa minka salam, tabarakta rabbana ya zal jalali wal ikram. Allahumma anta salam wa minka salam, tabarakta rabbana ya zal jalali wal ikram. Ya Rabbal Alamin, Ya Rahmanu, Ya Rahim, Salli Rabbi wa Salim ala khairil mursalin. Allahumma anta salam wa minka salam, tabarakta rabbana ya zal jalali wal ikram. Allahumma anta salam wa minka salam, tabarakta rabbana ya zal jalali wal ikram. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakhabir, Ya Khaliq, Ya Barik, Ya Musawir, Ya Ghaffar, Ya Qahhar, Ya Wahhab, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Adil, Ya Samid, Ya Basit, Ya Majid, Ya Ghafur, Ya Syakur, Ya Zahur, Ya Salim, Ya Ma'in, Ya Rauf, Ya Adu, Ya Latif, Ya Muqtadir, Ya Allah, 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 Ya Jalali wal Ikram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.